Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu mara sam news kadai ren sa Zeme ko na pumwangai dale. Zinain duikeu zehimbre bama ge Assam gu Education Minister Dr. Ronut Spegune mihai manata pekichi guys High School Living Certificate Examination HSLC lesiki kreonai lesiki krekuna Higher Secondary Examination sibagu wangrabe tingkumchang na jangkai kana gezin keu zikremingeu tingkumchang na jangkai kana ge thatsu gule je salei Dr. Ronut Spegune saz lesiki kreonai lesiki krekunagu examinations gezin keu zikremingeu ge thatsu ze gram keu ge thaloira tegule je salei Zai Assam gu Education Minister ne saz apo HSLC na Higher Secondary Examination thamak pasoge Assam State ke kru ke je kuchum tingkumchang na jangkai ka noma gine chu je lesiki kreming ting nine sang ne district le ne ge COVID-19 re kapu te chbam gulei da za exam thara me le ne COVID-19 re kap kham re le je salei Zai ne plu people te me COVID-19 re pakana ba dos kamak pele ne apo ga kapra de le je salei Union Home Ministry ne zinain duikeu zehimbre bamai tingkumchang na jangkai ket ke AFSPA Armed Force Special Power Act Nagaland kedege hekeujes rokhangkai ke singarai dele AFSPA Armed Force Special Power Act kachebe hindeze tingkumchang ket high school ring yote set ke India magu parliament kasa karang na wang rose deudam bam gene India spy hang raje chibe ami public medu reheira kakabok bam zai teu kabok bam distaff area ge kai rang phugai be hindi eketele Union Home Ministry na pugu notification mihai manata ge pechiga belia ge saze Nagaland ke deje naka a ka kabok bam zai teu kabok bam le zai mi ka hing be zai mi kangim bam le je sale Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne zinain duikeu zehimbre bama ge Uttarakhand State kya tetse hatabam dibe project kai kachum kachaklang kang kro grosna lakhai mingesi gu project te chu rabe zai te loi ben tur me lepet kai de lei Aime project kai kachum hatabam dibe te chu raben tu lepet kai bena grosna lei zakat sarang kang gira bena plana te ze kro me dai lakh ha ketsi gi kulei je salei zai Prime Minister Office PMO gu report sai suize dui sakra be fui ibe te gai be rewkit lemi gai be zai kada paramet lemi gai berage project ke kachaklang kang kro hai chum je lak hai me dai si gi lei je salei Union Finance Minister India magugut sarang kang dege kanggo bepui Nirmala Sitharaman ne zinain duikeu zehimre bama ge pre-budget consultation makum wang rabe tingkumchang na jangkai kana zai tingkumchang na jangkai kuchumgu kacharang kang dege wang rabe United rabe pui damlia ga be India magu state le nagu Union Territories Finance Minister kacharang kang kanggo bepui pedu ko harolu ze dedam ga de le je salei Aipo dege deudam ze kibege Union Minister of State for Finance Chief Minister Deputy Chief Minister zai kadobe asaiberam state zai Union Territories kene kazau ga de le je salei Union Health Ministry gu report sai suize India kadege COVID-19 rarit bezet kacham bibe bezina Omicron railang beteuze South Africa kadege petpe Omicron cases se India ge zinain duikeu zehimro bama ge nakaria teuze high squeeze rextroke ladele je salei Aime high squeeze rextroke Omicron cases roge mina high chum kaima irai dideleze Union Health Ministry na salezai zinain duikeu zehimro bama ge Omicron COVID-19 rarit Raze test repet me gilang beteuze Delhi na haina rextroke chum zai pakana bage Maharashtra haina ringeu kuna Gujarat na resquish na Rajasthan na resquish Kerala na rextroke mingeu me test petele Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive gu report sai suize zinain duikeu zehimre bama ge India ge COVID-19 re kap kalume plana teuze kro haket hadai me daize lak hadai mingeu me du kap kalu dele je salei zai zinain duikeu zehimre bama ge COVID-19 re kap kalume rek plana teuze lak mingeu sku me du kap kalu dele je Health Ministry na salei Ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani mele indu to dele